mayam akoy na piyo bising quite quite dog sa pamatang hayra piron sa pasan sa sala niya tuga vagina disaster ko as sida hena ko dog sa pasan like ako isa da hina da ba to awan nung ay to dum dum pawi da na ko dun na sino ka ay ko dog sa pa ne ado kay suwani nga oy da no busy gi dum normal ni da na ko ay ni bi ko ding mag ta thok thok ni na kay suwani nga oy de ba ado ko na hina da faw tar ga de ko gi dum protection ama de dum taw yai da na ko vagina discharge ki da mak ta ni season ba protection taw na ba hai tar ga di idc gi everteen gi Daily Pantyliners si oy na season nei ba vagina discharge makhal makhal lei da na ko creamy oy gera brownish oy gera normal ngakta ni ko adu asigi everteen gi Daily Pantyliners se ultra thin oiraga breathable oy ba ko adu kan Neem ga Aloe Vera ga su yawe aduna infection to kada sing dagi protect away amadi skin je smooth oiraga fresh oy hali ko khwadi nungai ba hai ga di special negative ion strip yawe aduna khoi gi vagina gi pH balance store thambada mating yamna pange amasung bacteria mayam dagi ngak thok pi ko manam nam thirakani hai ba gi awa ba su amta le ra mayam so vagina di charcham na to bo oy tar ga di sigi everteen gi Daily Pantyliners se season ga yin bio ko se season ga di akoy na nimi chu pa ma dum fresh oiraga su lei bane bo yam thina nungai bane aduna pamba tar ga di ai link sing do description da loina ma hapo mage chi auto biro product su tek tong jaramge